with Chief Justice of Manipur High Court ngasi District amasum Session Judge Imphal West ki mayokta complaint ama launch tawre hari amasum matter sina Manipuri film actress Mandalaima amasum maki mapureba boyai amasum atopa miyoy ama pokso case da mamangda Women Police Station Imphal West da case register tawkraba makhoi singsi anticipatory bail granting tawbigidamakta hariba complaint si thangatpani hari amasum complaint thagalagliba miyoy sina yumkhaibam ongbi sandhyarani uripok polem laikai-dagini haina supalli loina na mahakna the State Human Rights Commission da atopa petition ama file tawduna hariba investigation asida progress oibra haiba monitor tawnabagidamakta atopa case ma register tawre number na WPS IW bearing FIR number 29 close 9 2021 WPS IW US 366A 368 354 34 IPC amasum 30 pokso ni hain supali Chief Justice tapiba complaint asina sandarani na state tawri madudi high profile case ni masi mandasi haid female actors ni Manipur da mayamna thudo hindona khangnaraba mani amasum maki mapur rebesine former member of proscribed underground group of Manipur ni amasum English ngani ga taraga mapanda manda amasum maki mapur rebeduwa atopa miyoi kharagana haiba sandarani gi maki physically disabled oiraba maki masanupi abenau sei taraga trekata ngairiba sibu tungda ama makoina Thambidingai matamda mahakpu sexually molested tawkhibani hainasu pawsinasu makhatana palli pathoksa gibra sokhibal ankiba yawsi myamna ngakpigani amasum makhataba update myamna pizaraki hainasu channel asigi mekai digi thamjari ngasi numida weram phongkiba towan ba Manipuri sifong singdigi amasum thokiba thawdo wathok singdigi maruoibi I pawsing khongasaraga Manipur top channel gi mekai digi myamna thamjagi ahanbada government ki thabak ngaibigi muhutta laingak sina piribi scheme singi kanaba lawiyu CM Biren BJP na lusing balenga asina palakpadagi thabak phangdabagi samaksya ko honanaba startup scheme yauna towan ba senthang pibi scheme kya paikhatuna lakli Lairik hairaba lamdam sigi naha singna lainga ke thabak ngaiduna laibigi muhutta lainga asina piribi scheme singa sigi kanaba lauduna senthok laina hingna bo khona biu haina Manipur gi Chief Minister Nongthombam Birena appeal tawkhre wapam asi Manipur lainga ki planning department sinduna kunung mamangda laiba city convention pangthokiba startup conclave ki thauramda athoiba mithung oina phungdokibani English ngani ga taraga teret ki angan masarutagi paikhat pahaukiba scheme asigi makhada towan ba beneficiary singda loan gi senpam sing sek oina yentokhi haina spaw sina phungdorakle atopa paw manamo yumlembam sarat phubuda senaba sing matik saba sayrak pibiyu thasigi kunga humdoi ayu pung ni palom tabda sekmai Schedule Caste Development Committee gi Vice President yumlembam sarat pum miyoibigi minung sima set amata yaudana CBI na phubada yauba miyoy ani sekmai police station na fare hari faraba miyoy adu thangjam Rocky sei kungani pan apokpa Mahindra Elis inaw amadi usam lukhoi Elis palu sei kuntraga manga apokpa lekidraba ingosa awang sekmai nongthombam laikai digin hari sekmai police station na lokhatkiba FIR number 40 close 10 2021 sec PS under section 325 34 IPC ki makhara pharaba miyoi ani asi matik sawa aingo pa sairak pibiyo haina committee sigi general secretary KS Ishor Singana thadorakpa serol amana su phungdorakli makhaja tarakpo ina to papaw amana village ship hatpada senaba KNF NG kedar ahum khulai konna fare hari haukibo October Taragani thugi ayuk pung taramathoy makhairom tabada Bigamnom village ta village ship amadi pikliba angang ama yauna miyoy ahum hatkiba amadi ani soonkiba thawdo du sienaba KNF NG kadar ahum Imphal West commando amadi taraga manga suba Assam Rifles ki apunba combined team amana fagat pangamkhre Phagalaba miyoy amadi khulai singa kona na Imphal West ASP gi conference hall pawmi singi mamangna puthokre Pamising unabada atuda Imphal West ki ASP Dr. S Ibom sana phungdokibada ngarang numidang pung 3 makhairom tabada moidang pok New Kaithal Manwi area da KNF
एनगी एक्टिव केडर खरा लेरे हाइबा अकक्नबा पाव अमा फंगबदगी कंबाइन टीम मसिन ऑपरेशन चथबदा नुमिदांग पुंग मपन मखाइरोम ताबदा मोइदांग पोकपी कोरौहनबा ऑयल पंप मनाक्तगी KNF एनगी कदर साइगौलुन सिंगसित सैकुन अपोकप लैखिद्रबा पाउखौमांग सिंगसित मोदबुंगी के4P विलेज लेबसी फगतपंगमखी हैनस पली माकुवांग पोंग चथबदा थासगी तरागनिथोगी गमनोंग विलेज सिप याउन मिये अहुम हाटखिबदु मिये खरगा लोइनना सतखिबनी हाइब खंगमंगमबगा लोइनना मिये अनिगी लेफम हाइदुरकपदगी हेनमिलुन मिसाउ इलिस केविन सैकुनगमपन अपोक लेखिद्रबा लुनमिथांग मिसाउ कंगसुप फोलेन विलेज अमदी एंटिन से सिंगसित इलिस SP सैकुंथ्रा अपोकपा जंगलाम सिंगसित मोदबुंग 4P बैंक असी मयुमदगी फगतपंगमखिबनी हैन सुपली मखोय अनिदगी 9mm पिस्तोल अमदी मरु मंगा यावबा मैगजीन अमदी पॉइंट कुंथ्रागनिथोगी पिस्तोल अमा मरु अहुम यावबा मैगजीन अमदी पॉइंट कुंथ्रागनिथोगी मरु सिंग अमदी मोबाइल फोन अमसु फगतपंगमखि हैन सुपली ngasi goini state si goiriba COVID-19 update myamna thamjage ngasi goiriba positivity rate se documentic high tharaktuna 3.2% da laikre adu apun boina ngasi miyoi ani COVID-19 positive oiba laikhidre hain su report tawri aduga punna miyoi nifuga mathoi nauna COVID-19 positive oikre apun boina miyoi lising amaga saniga marfu covid test tawkre ngasi goina अमसुं COVID-19 पॉजिटिव ओइरखरबा मियोय निफुगा मथुय से बिष्णुपुरदगी अमा चुसामपुरदगी अमा इम्फाल ईस्टदगी तरागनिथोय इम्फाल वेस्टदगी कुंगा मथुय काक्सिंगदगी अमा कामजोंगदगी अमा थौबालदगी अनि उखुलदगी अनि पुना निफुगा मथुयनि हाइना रिपोर्ट तौरी लैखिद्रबा अनि एसिना इम्फाल ईस्टदगी अमा इम्फाल वेस्टदगी अमा पुना अनि क्लेम तौखरे मसु मखा सथजरपोयना मरुबी पाउसिंग म्याम लोइफोक्तमिनसी लोइसिलकपुन स्टेट की वांगब्रा थोपा तोपा पाव खरग म्यामदा हापसरमगे अफगानिस्तान खुलाई पाइबा तालिबान मसेल खुद थोकनबदा तरागा तरे सिरे अफगानिस्तान की हेरत प्रोविंस डिप्लॉय तौदुना लैरिबा खुलाई पाइबा तालिबान सिंग मरकता खुद थोकनदुना नोमै कामनबदा तालिबान तरागा तरे सिरे हाइन एजेंसी की पाउना हाइरि थाउदोक थोफम सिंगदा अहेनबा फाइटर सिंग थाजिन्दुना खुद थोकनरिबदु कंट्रोल तौनबा खंगनख्रे फाइटर मसेल खुद थोकनरकपा मफम मदुरा लैबा मिसम कया मिपाइनदुना लंजेनख्रे हाइनसु पाव अमना रिपोर्ट तौरी अमरोमदना उत्तराखंड नोंग अमदी लैंडस्लाइड सिखिबा हुमद्रागा निथोय सुख्रे उत्तराखंड हौखिबा नुमित कयानि लेप्तना अकन मनोंग सुदुना लैंडस्लाइड सिंगबा मफम क्यादा थोकपदगी सिखिबा मियोय हुमद्रागा निथोय सुरे अमरोमदा केंद्र सरकार ने स्टेट अदुगी चीफ मिनिस्टर गा वरी सानदुना स्टेट अदुदा इसाव अमदी लैंडस्लाइड ना सोकलबा सिंगदा पीबा याबा मतेंग पुनमक पीगनी हाइना प्राइम मिनिस्टर ना चीफ मिनिस्टर दा थाज खंगनख्रे हाइरि हौजिसु स्टेट अदुदा अवाबा ताराबा मियोय क्या रिलीफ कैम्प दा संजफम लौदुना लैदि अमरोमदना केरला दा सुंगरांग अकन मनोंग सुबदगी अकुटपा मफम यावना मफम क्या इसिंग थमजिन्दुना मियोय क्या अवाबा मायोकनरे हाइनसु पावसिनसु रिपोर्ट तौरी अरोइबदा म्यांमार खुंजा क्या मयुम थादोक्तुना सेनरे म्यांमार लेबादुगी मिलिटरी जुंता सरकार कु तौसिनखिबदगी मिसम क्या अमा सिकिबा अमदी फजिनखिबगी तुंगदा लेबा अदुगी मिलिटरी अमदी पुलिसना खुंजासिंगदा संगदुना मिसम सिंग फु चैबा ओटनैबा क्या सथरकपदगी खुंजासिंग सफगदबा मफमसिंगदा मथवा हिंगनबा सेनख्रे हाइनस पाव अमना रिपोर्ट तौरी हौजिगुनदि पावसु मतांग से लुसिनजरगी अमसुम पाथोसगिबला सोगिबला लानखिबा यावरसि म्याम नांगपिगनी मतम मतमगी मरुइबा इ पावसिंग म्याम अपडेट पिजरकेना चैनल सिगी मेकेदिगी सु म्याम थमजरी एंड थैंक यू।